Bak dalam pengajian jak sama ban kuburan. Sama ban kuburan. Jadi mula sama ban kuburan usah aja engan ni kata kok ring kuburan pak ngocak je mak kerja malolo. Du mata engak ke mati ya jak lecek seman ke kuburan. Du mak kakak-kakan gula takut delai panglo. Jangan kuburan iya ban kita tahu ke esensi dalam iku. Buk laku ban lazan tahu lesen dalam bakun ngocak engkau abalia lah tak bisa. Teti gula ngitek mulai gila alerek mak kuburan gapir cam. Haria tak ninggal furgal gelu. Kero etang batang lah tak batang je berapa. Padahal roh banyak roh di sana. Dia tahu je apa. Banyak bakun roh. Matan dengan biar ni paksa hakim makin berladir. Engki lain bon. Tadi makin anu koro ni ebede. Pangaingan sini ngi TikTok koro tadi. Paning bede ya. Orang lengit dah. Keng matan bakun ni prete deh. So, jadi songgoan ni bede ya pas bede ya. Tadi malah yang cek padahal le cek ngiten tu. Cek vendar mana kana botuk. Oke, aro lakon ana kana botuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, sa'adatal kurama wal ajillah, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan simulja Hadratal Mukarram Kiai Zayyadi Ali, ajunan simulja Kiai Abdul Mu'ti, ajunan simulja Kiai Kurdi, wa man ma'ahum minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat seteja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peresmian Masjid Az-Zumar sekaligus rokat tisah, seteja para rabu, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, badan gaula sarang bara ajunan malam aris mangken bisa kompol istong majlis mubarak insyaallah di halaman Masjid Az-Zumar dan di halaman makam umum. Semalar muka kaula ajunan akompol majlis kak ditoh
tetia sabab esaporana seteja tusah tetia sabab abak gak dinto selalu sarang Allah itu tuaki dak kejalan sesai paringi kekuatan kaangkui ala kosai bencukan kaula ajunan melarmu bisa mengemban satu amanah besar badana Masjid Az-Zumar gak dinto bisa memakmurkan masjid sebada. Salatullahi wassalamuhu, semoga tak bu ambu ya toraki tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Agung kaula ajunan, uswah kaula ajunan, qudwah kaula ajunan, imam kaula ajunan itunya kantos akhirat engki kak dinto Sayyiduna Muhammad beserta seteja keluarga-keluarga beliau, seteja sahabat-sahabat beliau, terseteja pelanjut perjuangan epon beliau. Kaula ajunan walar mukai takdir sarang Allah kuk laku bisa ngereng beliau di bawah bendera beliau kangkui masuk surga epon Allah. Para rabu sepatan kaula amul jaakin badat telok tugas pokok manusia montaro tetia orang bagus. Dalam kajian ilmu tasawuf badat telok tugas pokok tugas penting manusia binabi tero tetia orang bagus. Setong as-safa, dua wal wafa, telok wal jafa. Telok tugas pokok kak dinto sering diungkap oleh kiai sepuh. Selamba pernah teti kiai khas di masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid asmana Kiai Husain Ilyas di Mojokerto. Beliau kak dinto luar biasa alim kiai sepuh eka guru sarang kiai eka reng sepo sarang umat kak dinto beliau ada bu telok kak dinto as-safa wal wafa wal jafa. Napa pemahaman kak dinto as-safa ai tazkiyatun nafas, menyucikan diri. Wal wafa eki kak dinto nekanin ponapa seeka kocak ponapa seeka benta tidak pernah ingkar. Wal jafa, jafa ni kan artinya kosong jauh, artinya ponapa iyalem ecaleh debada kadito teori tasawuf. Jadi orang monsoro teroperatua ada ajudan pun Allah telok kak dinto kotulakonin. Kita bahas malam hari semakin kaitan sarang masjid. As-safa, penyucian diri. Penyucian diri kak dinto bisa melalui 3 tahap. Kenapa saya telok tahap kak dinto? At-tatahhur, wat-tahaqquq, wat-takhalluq. At-tatahhur, penyucian diri dengan cara kaula ajunan gak dinto neket nafsu mabanyak dikir. Ulang na boleh. Neket nafsu mabanyak dikir. Nafsu kak dinto para bapak pada ben liar yang tidak jinak. Keben liar kak dinto yang tidak jinak kak dinto para rabu bisa ditundukkan. Pertama, pakan aku orangi. 2, beri beban yang berat.
Bila pada jaran gak dinto keset, pakan aku orangi. Pabera buat nak loyo make kai benar. Faham? Kaulah siapa nega juga. Sarang panjenengan bahan bakara korangin ibadana pabera, maka insya Allah nafsu bisa ditundukkan. Karena terus terang para bapak, para ibu, minabi nafsu gak dinto mendominasi. Panggalian kaula bana ajunan gak dinto nafsu yada, maka tada ceritana nafsu gak dinto dipuaskan walau dengan cara apa saja. Ada sambian dan sambian terode eron sejak nyamanah. Dan sambian terode eron sejak larangah. Ternyata sanpon eder seeka tero, ternyata tero barang lain. Bener. Dengadang beraramu bila leda pak kebektona pada tak tekakan dia. Pasaan marena. Mungkin yang siang pokol 12 acorak kapi seyontala. Kapi sekakana. Bila maghrib nyeting esteler lah kalau pai kana asekna. Eki. Nikah nafsu. Orang kadang pada Rabu tero ambu puasa. Orang kadang pada Rabu aroma sabera puasa. Orang kadang nalekan puasa kadito sengkang acora tak de paah nyabah semada paah agak dito ka maghrib acora jeung aja. Di budina kala bentantangan rintangan saya gagabai pacat sarang setan di budin bahambu mari hambu aing kita ada bahasa gelas mari pangoca kastana nikah kebenyaan ngapa nikah paham beda boleh saboran laki bini lalaki dan babini apa cara di budin apa neneng ning ekenengan di petang-petangnya kemudian juk tojuk ning ibaba nagajuan akhirnya kening berit etaku asalah di budina ikrama di budina detik dari setan banika Ambon lah detik dan ternyata lulus setan banika akhirlah terjadilah perbuatan zina wal iyadu billah sakajak mareh karena takut etemu orang polan bedi bebankan kajuan 5 menit lah kona kastanah tak mare 2 tahun apa-apa karena pertimbang nakuk lakuk dek remening ya junan nipun Allah kak dinto nafsu dari kak dinto kaulah bana ajunan parloh bada pengajian paimoten bada orang ngocak anapa dimin mata pati banyak pengajian mata pada bentahun 2000 salekor 2002 lekor 2000 salekor alhamdulillah di mana-mana ada pengajian leres bahkan alhamdulillah semakin marak di 2021 akhir sampai makin 2022 awal semaraknya luar biasa dibentuklah kelompok-kelompok meningi sumenep bedanya mana jamsil betul kompol diawali kalaban pamausan solawat segi buruh kantang bencakanca pamausan solawat sediri karang nangka bener kaki buruh ampon lastare alhamdulillah paimotan ingat panika malar muka terus istiqomah mon bada orang tanya apa-apa lambak mata batai banyak pengajian mon semakin mak banyak pengajian sami sarang pertanyaan apa-apa nabi Bani Israel mak benyaan ketibang nabi kaula ajunan nabi kaula ajunan ning seto tak tambah boleh pasera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi seketurunan gak dito dari Nabi Ishak, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak. Seteti Nabi ning Bani Israel banyak, lebih banyak ketimbang Nabi Muhammad. Banyak keroyok. Ana apa mak banyak ning Bani Israel? Jawabnya seto, penyakit banyakan. Sebenarnya kejukan pengajian. Apa nama makin pengajian kan untuk makan banyak? Penyakit adalah jangan banyak. Sami sukan tentang penyakit fisik. Makin semakin banyak akademi perawat keluar ampun jadi perawat oleh izin, kebidanan juga begitu, terus kedokteran juga begitu, spesialis juga begitu. Jangan banyak, ya jangan banyak penyakit dah. Bener nggak makin omikron embuk na corona dateng, kok laku omikron ban pak na dateng. Penyakit kak itu tidak semakin sederhana, dan banyak obat, dan banyak penyakit, dan banyak dokter, dan banyak penyakit, dan banyak penceramah, dan banyak pengajian. Cak khawatir penyakit pada jen banyak. Sejak pon orang-orang lembak ngocak maling apa kun benteran benoring. Pecerdasan giaina, pehebatan giaina, pakun kala lepek ke santrena. Allahumma sholli ala Muhammad. Pehebatan aturan pesantren, hebat kia cara melanggar santren dari aturan menikah. Pajatlah lamba pakun lebih bada bagus, pakun lebih pakun bada coba. Bila lah raja jedenga, pakun raja pucarena. Pak ngoca mon pucaren terota Asia cek mandi. Mon pucaren tak Asia cek akemi. Tapi kau lewan panjenengan hal seperti itu dengan dibicarakan karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Para rabu sebatan gula boleh yakin. Jadi caranya begitu. Banyak diken, banyak jak bacaan. Ulaban sambian ni kamu andi jak bacaan ni dalam sehari semalam andi jak bacaan wajib. InsyaAllah abak ke entok saya. Sepaling tinggi na jak bacaan gak ditok. Dikir si bedening dalam ate engan bangen kak dinto sengak jak sampai peka. Lafataki dikir Allah 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 terus dikir ngak panikah karena aku laku kau leban panjenengan para rabu minabi adzikir Allah 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 kak dinto kau leban ajunan cabutnya mbak segala jepon ustaz MC gelak setan ampun nyari kenengan kangkui akuda kau leban ajunan pak kafir kau leban ajunan pak tada iman kau leban ajunan tapi minabi dalam ate kak dito kibadah lafad Allah 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 insyaallah kau leban panjenengan kaitu ki pasalaman sampai ngadep dek ajunan dipun Allah ben kau leban panjenengan bekali pemasok ke surga dipun Allah amin. Allahumma ja'alna minhum amin. Allahumma ja'alna minhum amin. Allahumma ja'alna minhum amin. Yang dalam pengajian jangan sama ban kuburan. Sama ban kuburan. Jadi mulai sama ban kuburan usah apa je engan ni kata kok ring kuburan pak ngocak je mak kerja malolo. Du mata engak ke mati ya je lecek seman ke kuburan. Du mak kakak-kakan gula tak kok delai panglo. Jangan kuburan iya ban kita tahu ke esen saya dalam iku. Kok laku ban lasan tahu esen dalam pakun ngocak engko abalia lah tak bisa. Teti gula ngitek mulai gela alerek mak kuburan kapir cak. Arya tak ninggal furgal gelu. Paham gi? Pada benoreng mon kematian pakai beryadan mayit cak ada yadan mayit. Nyari kenangan lain sabak baba muni kengcet paring nadeeren karena gak bisa para rabu mayit gak bisa ki perpantak saya rasa marena guru bakal ki nerema pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir
Ula mangken ngisi pengajian tak ninggal vulgar karena sebede kak disabar Rabu ki belum tentu selamat. Karena cek benyaan sebede kak disaking tore doa akin kalaban barokana pengajian malam hari mangken sebede ningi kak disa se ampun bedening barzak setajana dari pasalamat tawana. Tore noroen Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib ahlal kubur fi hadhil maqbarah. Dua kali lagi Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib ahlal kubur fi hadhil maqbarah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib ahlal kubur fi hadhil maqbarah. Mun bola na berde jaminan jan mun berde dengan lem lebet prei 40 hari. Tapi mari prei jadi kan kemasukan boleh. Bener. Mun macam nikah jai pon ulama kalimat segula macam nikah langsung isa po ora ta isek sego. Amin. Mantar mustajab amin. Ya gula ban sambian omba making teti sabab ongko ahli kopur ni kabahi sabora. Gula ban sambian tau samin tak kulaku isa po ora giya. Amin. Makanya mak mon lebat ekopuran sambian jak kun ngir sengiran molok salam pah maca fatihah pas ada abu sambian maki kun fatihah sekalian genjerna ya toraki dak kali kopur keruali kopur bah ngoca terlebat boleh arapa open bener olah bada kopur gak dintoman lah zairolah pada kopur gak ditobacat lah tak ingat benar potong. Bacat lah tak ada nak potong ingat. Kadang benar bu tanya akhirnya kopurnya siapa? Tak tahu itu. Bada tak ada. Banyak. Letai bangki. Sengketa pun ulama lebih bagus ekopuraki makam umum katembang makam pribadi. Mengapa demikian? Karena minabi makam pribadi nak foto nala kadung kalau pae lober. Tapi minabi makam umum berarabu nikah temoh pakai lebun nang ke pengajian. Go lewat ngocak Allah yakki sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib ahlal kubur fi hadhil maqbarah mil. Makai anak la tak manian tarin. Makai leban anak tak manian tarin. Kadang bacat putus generasi. Mati pocok bah tak ada bah. Lebah mati kompoi tak ada, pion tak ada. Ya pada saya ingat. Siapa saya ingat nah? Mohon beni guleban sambian. Ladika manfaat bagi makam pribadi. Sambian mangocak. Boh, mohon pesantren guru ke muslim. Mak kiai asta aki makam pribadi. Lain ke santren benyar wah. Omong kawan bajar itu tokul kena tandi. Bener. Itu tokul kena tandi. Sampean bah ngocakan bini enga iya mau tak nemu penumpang yang lain paham bah ngocak karena bianan dilake rumah saya tak enga iya mau tak nemu taksi lain paham gi ayo terselamat kapi terselamat kapi tak potong dari enga kapi on lanjut nomor 2 mak bila la adikir ngampat lawis ayo usahaki tahakkuk apa tahakkuk kak dinto mengejawantahkan mengamalkan akhlak dari sifat-sifat Allah mon bisa tero takhallaku bi akhlaqillah kan beda guru takhallaku bi akhlaqillah andi akhlak ban pada ban akhlak Allah. Ayo makin bahas.
Takhallaqu bi akhlaqillah. Wah. Iya. Takut tak padang. Takhallaqu bi akhlaqillah. Pon. Bertong. Allah salah satu sifat adalah syakirun alim. Betul. Syakir, berterima kasih. Syakir. Allah kan itu syakir, berterima kasih. Ini kan ngajari mah. Sera saos. Yulang na boleh. Sera saos. Semak masemak ka Allah lebat kebagusan pasti iblis ban Allah. Iblis ban Allah. Sambian kotu andi sifat ngak nikah. Kelakuan kini katipon apa bisaos. Separingaki ke sambian, sambian kotu asa kelangkong. Maka malam hari makan tuan rumah gak ditopak kelebun gak ditok asa kelangkong. Betul. Sekelangkong kiburu tuan rumah pak kelebun kotok kata gaula. Masjid panika asli swadaya masyarakat. Betul. Pak kelebun bahasa debu dari 0 rupiah tak ndik pun apa sekali ki muslim. Keng alhamdulillah barokah kekompakan. Dan pak nak jepon pak kelebun mon urusan bahan tau sakir pikir mayu mikir dek demah bajarna tokangah. Kak dito ternyata kompak sampak ketiga dito. Alhamdulillah ni kak lecek maka kita Jumat sekali. Kita Jumat. Malar muka kak dito mulai semangken, kak dito peresmian ke bingkeng pas kireng laksana akhir. Amin. Kak dito berharap ucap. Tapi bang pun aroma saya nikah. Ayo mau pada pengajian pak sebagai wujud syukur dari kompak masyarakat. Leras ki? Sekelangkong. Gula ke sambian sekelangkong. Sambian ke gula mangken sekelangkong. Jadi itu. Apalagi? Ayo. Allah ni kama ingat tengat yulang na boleh. Allah ni kama ingat tengat masa berderingat nengat ke Allah apa muna lako maksiat dot meningat nengat deh ngat nang Allah ni kama rabu make ingat tengat Allah kak ditoki ngadeen beles sekate bentukana kita juga begitu. Coba kor lu sokor berdana ngosoni kotem orang sekoni berapa Allah tidak begitu. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah kayak itu salah satu abad untuk penyucian diri. Ayo boleh Allah kak dito berarabu di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah kento abri deer kita toh mana Allah ada deer karena bacaan Allah tak butuh artinya apa Allah panika saya pikir apa arenga benina remaah jelas sip. Kau lewan manjenengan senikah karena kau lewan manjenengan gak ditobar arabu ya konin apapun tenoreng sumenep termasuk seneku mikir ya maki benireng sumenep pokon ki anya mamanosa kapra namun manosa panika sesenika tapi melarat senika narema amanoloh keng melarat seabrina betul masuk akal sepak Monda iya makai siapa tahu keng lah area sebelah paham badai ada jangan banyak kapi bener takhallaqu bi akhlaqillah jadi Allah ka ento belas Allah ka dito apa ring menono gelenon Allah kento tak butuh ke sholat sampean. Allah ni kan tak butuh kepuasan sampean, tak butuh. Tapi saya butuh ke bajang aku leban sampean bandingkan saya ra ki guna TV ban sampean.
Doh makilah sikapin ni koreng ai buat tak apa jangan kapin enten Allah tak kira korang kamul jannah makai apa jangan kapin enten tak kira bahat tambah kamul jannah ialah kun bakun cering jan Allah mul jannah putu ka guleban sambian si putu ni guleban sambian si putu ka Allah betul lah mun guleban sambian ni ka putu ka Allah berarti guleban sambian ayo pasajan semak dekat junanipun Allah Jaipun Luqmanul Hakim cong baan ngadep ke Allah sekadar ke putok na baan ke Allah dharma bila saya tak putok ke Allah mun putok kuleban sambian selama 24 jam berarti ate kuleban sambian jak sampai pegak dekat ajunan ni pun Allah Allahumma sholli ala Muhammad pak dalam lah walang semak kau puran ya pak ngetek kok aning buruk maburu tapo tola aja sani kening berit apa pelengan apa pan lanjut oke tetijak apa pak bade boleh Sayyidina Luqman Hakim mereka lebur mana debu cong oleh banala ko maksiatna tak rapa keng nyari kenangan saya tak padang ke Allah ini makin nang ibabana berumah lajai badan lecak badan lembruma padang gula lambak ngaji husnul hamidiyah bab tauhid roh kan bab tauhid bro dia boneng itu kan pada bilis celeng molos ning ke batoh seceleng molos ning malam si peteng talibat ni kagak Allah nyaredep cok joko cokana monta meli aja lokon wak lah kikir lah kau taruh noro aja aja orang kadang kikir bu udah tak meli yang lokon lah sip iklan lebat wah iklan lebat bilis celang ningkak badai batu secelang malam sepetang nyeredep pun ke Allah mun gula banembian kro etang petang lah tak badang dia berapa padahal roh benyar roh di sini ya tahu je apa banyak wakun boleh banjam ni kadang-kadang berarabu bila langaleng ke tembok letak tembok bener anu jaring ngaleng ke lalang letak tembok iya mah macam tak ngerti ada ya lakondet ngodetan itu tak isang go olar mata pahatawat aduh padahal gue ngaleng enggak lalang jagon ngaleng lalang lesang golar bereso ternyata baca dolar rongko kena benkang rongkang yang senga keleno mon pengajian jak la pola ada iya la wan mon ngaji ongko lo lah ampat gelo wan dekiro wan tatamu ning lorong wan tatamu bananun la pengajian lain kuah songkoan jadi songkoan nang deui patepa perembagan patepa binin bah ngocak iya kok perpana jilbaban lu go laku kasalan selebaran bayi jawaran pak benyadat ngodet nah iki-kiri jangan sarah deh pak gimana bedanya kan aunggu roh kabeh jadi biasa deh jadi wan ngaleng galang lalang lah tak temu kebun Allah nyeredap banyak maling mereka takok ke CCTV bila sahabat pada CCTV lah takok CCTV Allah kelenon CCTV Allah canggih balik kor jam dah tu mati je la ta'khuduhu sinatu wala naum Allah kita tu man ngantok bentak pernah saren
Jadi diawasi kita ini. Gula makin Nabi Datuk diawasi, ambian ni kan makin diawasi. Salah pada saksena, apa saksena? Lama saya kata ujuk ambian kita titi sakse gula ko. Orang yang selebur ke masjid ni gak solat berjamaah, berangkat dari Combok nak gak ditok, bententek, etoles. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mari mau sikit burulah. Mari jong. Kau ngomong kita ngentang. Oke anu ki arempek. Apa pentol apa sempol ki arempek. Ada sebetan gula mau yakin. Pokok mon pengajian bareng binian lata pati aman, polan norok bencut kurucut dari ya. Takok, wan, senomor telok takhalluk, akhlak jaga, bener ki. Sengodaan ke setawaan tikal, makai setawaan tak pati alim, hargai, mon saja anak hargai ring sepona, makai ring sepon lah tak lulus SD. Apa entah kila norok. Kok kintar ka orang wa bade masake arap apa ekoperasi ekoperasi padahal lima sake yop operasi jangan pak nak operasi tidak makai lalau pot argai aropaan bener monepaan apa saya kebentak taati selama benih urusan maksud mon latinin benih pak embuk dari latinin bagus ya pun Abdullah ibn al-Mubarak al abu ahaqqu bit ta'ah wal ummu ahaqqu bil birri. Apa itu lebih berhak untuk ditaati kata-katanya. Sebab kenapa? Mun apa nikah, mun abenta sesuai ben akal seloros. Paham? Mun embuk ki ampo amain perasaan. Latini embun pasepak latinin. Mun parloh mun la sepo daerah keruah para rabu latinin. Nyari aki belanja, melaki kalampi. Mon baru melaki emas latinin basepak mon embun anapa tolan aja raja nah barokah nah ya cek raja nah jadi barokah raja tola juga raja ni kamu yang sepuh bini mon apa kak ditobar rabu taatin karena mon apa sekali perintah itu memang jadlah betul serius mon apa epentanja yang daerah apa epentanja bener Benda apa? Siap lah siap. Ya siap pak. Siap apa nak? Ya siap kabin pak. Siap makan nih. Lah jadi iya pak. Pak ngocak bapak. Jadi bakun report kangkor ya. Ya sambil mah jadi pak. Ya beda remah nih. Jangan jadi direng tuan itu alam mana. Anak salah kabin. Parlona. Lau sah kebaya kipu judu nanya. Kebaya Roma. Tidak makai pe ampe. Kalau penting lebih dekat amarah. Apa? Untuk lisna'il aulad. Memproduksi anak. Doh, dah tahu sanyeng menanyeng dah ia pada lebur. Lagi. Ki untuk ruang produksi kan. Ya gue laku sandi kompoi ya senang ya pak guna apaan badembuk nak, Ki mundi kompoi ini kak lebur senang. Nah, makin akhlak jaga santre jaga akhlakah kakuruna. Ini kan nyaman rakah tazkiyatun nafas. Pertanyaannya adalah di mana wadah untuk memperbaiki akhlak itu? Di mana tempat untuk memperbaiki akhlak itu? Mohon maaf. Akhlak itu bukan sesuatu yang serta-merta ada.
tapi butuh proses. Ahlak nikah bisa tepak mun atena tepak. Yulang na boleh. Ahlak nikah bisa tepak mun atena tepak. Sehingga jaipon Al-Imam Al-Ghazali sekoca ahlak ria kelakuan yang tanpa ada rekayasa dan berkesinambungan. Itu jaipon Al-Imam Al-Ghazali. Mun bada orang gantuan di anak peraban ratin pas alan duan saya nyama panalan duan apa dena kan ada ngoda pangocak kamanom gula salah konom aro bani ahlak ro aro merier ro merier ro aro yang teroganan saya peraban ro saya kok mau aja harus ada kelalanan sanle kening tak kira bentuk jalan dur gunanan saya landur paham tapi pacet ya besakin umpama bedenak kana istiqomah salat berjamaah dan ngudatan salat berjamaah pada orang tak ada orang makon salat kan pada orang tak ada orang makon salat berjamaah dan itu ya besaki benikun sebulan 2 bulan tapi berkesinambungan itu baru namanya akhlak jelas ki lah akhlak nikah mah akhlak nikah bisa dibentuk bila hatinya bagus cara derma dak lain angin masjid kan Allahumma shalli ala Muhammad tempat ibadah yang nikah berkobatan ya iya jauh dari perumahan lagi mak jauh nah pakun ban kuburan ada bak ngobat terakhir tapi kompak kan tuh anu ban baktono kompak alhamdulillah masya Allah tabarakallah dari ya ke bunga kok pon pada masjid pak ternyata sholat berjamaah anak kompak kan tuh gagal ayo kita kompak jalan gila menolong SN maning gi SN nikah makin namun lah peresmian ya mon masalah finishing nih ya lagi abin nih na ada ki banyak lagi karena cat terbaik deh mulai glowing kibak banyak benikun beda PP malon no makai masjid tu usah beda iki ya yang ngeriakan ki metanan nih kata iki jangan saking ring disero ki alami ya kita ada beda sekali lu marin dempul ya rasanya gagak deh haratin wah pernah wah jeding apa mapan aro koleen kapi jeding pemapan sehingga mon antara ke jeding ke masjid abri pese mon ke terminal abri ke masjid enja salah teh seram bakun kok nongkok dulu apa tugas masjid teh repot marbot teh repot perseen jadalah itu olesen siram dulu kan pada kadang dero telah aja ringgin siram dulu baru kencing siram lagi yang beda dengan kan mandi wajib bayar telah ada iro telah gigir makai tolesan ngarado semajar sakat masjid nih kayak bangun gagui orang siaso jadi makai jeding orang gagui orang siason benih bakor juga milebat ambian mon juga milebat entar ke masjid nyaba mau di terminal 2000 nyaba sabolon nah tak ada cengeng mun suruh nyaba duh jaring ki buru mari terangaki setia aduh lah penangan lanang nyumpang tak nyumpang alhamdulillah pon ayo pak kompak ingat nikah ayo lebat masjid karena terus terang bapak ibu Gusti Kanjeng Nabi nalikana dapat ke Madinah segera pertama apa masjid jadi mon beda ayat la masjidun ussisa ala taqwa masjid Kuba masjid Kuba sega di manfaat masjid Kuba minabi pada orang seasa soceh mulai dari combokna mon samangken mulai dari hotel pas langsung berangkat ke masjid Kuba as-salat sunnah 2 rakaat maka pada ban gencerna umroh biasanya Kanjeng Nabi gak di Tobar Rabu mios ke masjid Kuba ben saben hari Sabtu
Jadi Masjid Quba itu dibangun semata-mata didasari karena ketakutan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid pertama di sana. Jadi Masjid Nabawi Syarif setelah itu, dari setelah Masjid Quba itu. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Kak dito manarabu adalah Masjid Quba. Jadi masjid mari sini Pak Kanjeng Nabi mikir muamalah yaumiyah, transaksi. Apa transaksi Kak dito? Nggih pasar, pas dibangunlah pasar. Di masjid kalau bangun pasar. Pasar dan masjid pada tempat pengolakan. Masjid tempat pengolakan hidayah. Pasar tempat pengolakan tempe dan cuko. Dan lain-lain. Kebutuhan duniawi badai pasar, kebutuhan ukhrawi badai masjid. Tetip monterose pak orang kecer menikah. Bejana ke pasar ndara lakoh ke pasar. Bejana solat tuli ke masjid. Ya. Nikah sekocak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya jadi lah. Pai kocak doa sapu jagat. Ada apa pai kocak sapu jagat? Dunya nega oleh akhirat nega oleh. Malar moga senega. Ayo kantang mulai dari bulan Recep. Bulan Recep nega jangan bulan menamen. Bulan Reba nyiram, len pasah molong. Keng apa mak saya polong ngamon tak namen mulai disedia. Arek padih mon tak toman manca, mon tak erek ben oreng, dojak padi noreng ya area. Namen gelo, seram gelo, rao gelo, pah kemudian patawa, pah puru are, aru nanti binya mana? Paham? Acer mbian mangken bulan Recep, terutama malam betolekor maren senga ibadah. Inna fi Rajab lailatan, ajrul amili fiha kajril mujahidi fi sabilillah, ala wahiyya lailatus sabi wal 20 minhu. Malam Recep nikah pada malam bila ibadah malam kedikah eka kencer aperangi jalan Allah berarti mon mati syahid berarti bener malam berapa malam betolekor jadi binian gak boleh ke salake kalau chatting nyeting kalau istirahat kalau salake bah ngocak apa iya tenang tapi kan tak kau tuh sama malam ya pokoknya kan sepenting mari ibadah dah ya. Hari ibadah lain dah. Mayun majak solawat mayu. Mayun majak istighfar yo. Mayun majak Quran yo. Mayu. Sana mare. Marilah, mare. Mayu. Ya pada kencer narowan dah. Ini kan? Terutama mungkin banyak majak istighfar. Bersihan sendiri. Mayu bersen kotlok macam istighfar nama bagi maksudnya lawakan lah istighfar jadinya punya bentah astagfirullahaladzim banda macam arwah sejak lancang arwah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta tak apal ke pada sepandaan boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih lanjang gelu ke astagfirullahaladzim lanjang gelu ke astagfirullah lanjang gelu ke bengkah astagfirullah ini orang pandai astagfirullah mau nikah dibudin ke oleh Allah bagus kemon astaghfiru dia tahu lah tak kau wah astaghfiru tak kau salah ngedeng tobiru pango jangan sumenep benih tobiru pun sumenep topote Sallallahu Muhammad istighfar banyak lagi mohon istighfar guru ke kenapa masuk istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
La ilaha illa anta. Sip. Aja istighfar. Istighfar Nabi siapa sih kakak cukoro? Apa? Yunus. Nabi Nuh cedak jadi. Lura. Asal kalau madrasah banyak ya. Tuh ya Allah. Pon Sarawat tawatan nomor tu. Nabi siapa? Siapa sekocan Nosro? Anos jadi ya Joko. Ya Allah. Wah. Anu roh, syuting roh. Kok buru nemu setian nos. Cukup nos. Masya Allah. Orang istighfar ring sosa gini kah? Ki? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minallah. Nadzalimin. Gini kah? Ini? Eki. Telepon mendeng nana. Oke. Mun gaduh Nabi Adam berapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa saning ban Bunda Hawa gara-gara sedikit kesalahan apa ada arbuah khuldi epesa Ibu Hawa kaito bade jidda makanya nyama jidda jaddatun embabini Adam, Nabi Adam kan itu Jaipon badan ning India. Tumbiri mere jahil. Nih. Tahu apa onggun nih pada tahu gitu. Jita ban India jauh. Alo mampa Nabi Adam sampai Nabi Adam molar menolong. Gula pernah maca kitab para Rabu tangisan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kak Dinto menangisi merasa salah kepada Allah. Aing tengah lagi itu keker ke bawah telah tombu reba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti di dalam gak itu zalim gak abak tibi. Menabi ajunan gak ditodaknya borah. Tak barangka belasan dekat di dalam lanakunanna minal khasirin yakte nabti naga dito termasuk orang rogi Gusti nyon sabora Gusti senenga nikamon bulan Rajab lan Syaban solawat karena apa mak solawat bulan Syaban yang dianjurkan karena dawuh ulama ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima toron bulan Syaban bulan Ramadan mabanyak maus Al-Quran karena Al-Quran toron bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Paham? Kon kul berapa nih? Iya apa? Kalau 11 lah 11 malam nikah para malam magelungan tang matan nang biyan ni paksa aki make melade engki lain bon tadi make ano karo ani ewede pangaengan sini ngi TikTok ro teh paning wede ya orang lengit dah keng matan makko ni prete deh so jadi songgoan pada iya pas pada iya jadi malah yang cek padahal cek ngiden cek bentar mana kana modok
Oke, anu lakonan akan apa dok? Pon, kenapa gini? Anu sombongan ki? Hah? Wa amal masjid, masya Allah. Oke, nika amal masjid yang toreh berjalan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi' al-karami amin tazakkuri jiranim bi lisalami mazajta dam'an jara muqlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'. Ayo bareng-bareng. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwani muqtahami ya bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' al-karami. Sekalian lagi. Huwal habibul ladzi turja likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Seka sedekah sarang panjenengan malar muga iblis secompok swarga kulaku. Siang mari tenaga abenton ing pembangunan masjid juga iblis swarga. Pada compok swarga keng gula minta tolong bila ampon la andi compok pada swarga tolong segera disertifikat. Cek balik nama ke orang lain. Dengan artian pun apa?
kulaban sambian jaga jak sampai nyakein pula tatangka, jak sampai nyakein pada orang Islam. Khawatir compok lekadumpan mapan pada swarga bagi kata tangka saya sakein kaulaban panjenengan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sakak dintoh pamator langsung doa MC. Kamu MC lah. Langsung doa. Okey. Setengah tu bulan istiwa lama. Tak kau baca kejuang. Kon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yughfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina darfata 'ainin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Allahumma tahhir qulubana minasyirki wasyakki wasyiqaq wan nifaq wal riya wal ujbi wal kibri wal hikdi wal hasad wa min jami'i sayyiatil akhlaq. Allahumma ya nur nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.